Cha, ngiyaqala ukuvumelana noThabane kulokho. Uyabona kube yiphutha elikhulu ukuthi kumenyezelwe ukuthi isoso ebeliqoqwa abaculi imali lenkongozelo yokufihlwa kukamfoka Dlamini uSicebi bese kumenyezela ukuthi ithathiwe lo mali yonke yayonikezwa uNala. Kube nje iphutha elikhulu lokho. Ngoba kuyi-common knowledge kuthina sizwa simnyama ukuthi imali yesoso eyomndeni. Akukwazi ukukolekelwa uNala in the name of umndeni. Yes, uNala uyi-funeral parlour, uyena obephethe umngcwabo, kodwa konke ubekwenza ngokomiyalelo noma ngokwe-guidance yomndeni. Ukuba umndeni bewungafuni uNala bengeke. Nalana-ke esosweni labaculi bekumele kube umndeni onikeza uNala, hhayi abaculi, futhi kungabi umbono ovele kubo ukuthi ngemali yethu thina sifuna ukunikeza uNala. Bekumele kube umndeni odecide ukwenza lokho uma ngabe umndeni usondelana nobaba uNala ngenhloso yokuthi kube ubaba uNala ophatha umngcwabo. Bekufanele kube umndeni ozwa izimfuno kubaba uNala ebese umndeni udecide ukuthatha le mali uyinikeze ubaba uNala. Kube yiphutha elikhulu baculi ukuthi nenze ngaleyo ndlela. Kuhle konke okunye nikwenzile, khuzani. Kodwa la kulesi sigaba semali yesoso nenze iphutha nakhona-ke nje noma senikwenzile lokho nikumemezelelane. Senik-announcelana ukuthi nenze kanjalo ngoba phela leyo nto leyo into yokuqala nje into esingayijwayele, into engakaze yenzeke ukuthi abantu bafike banikele imali yesoso esifweni baphinde futhi kube yibona abadetermine ukuthi le mali yesoso kumele ikhokheleni, kumele iyephi, kumele kwenziweni ngayo. Kube yiphutha elikhulu leyo nto, ibe ubuqili bokuqonela umndeni wakaDlamini. Makuthiwa nje manje siyayi-interpreta siyibeka in the correct words, ibe nje ubuqili bokuqonela umndeni wakaDlamini ukuthi umndeni wakaDlamini mawungatholi lutho kule mali mayihambe yonke nje kwaziwe ukuthi inikezwe i-funeral parlour ekuyiyona engcwaba uSicebi. What if bekuzoba noshintshi eyimfunweni zikababa uNala? What if bekuzoba noshintshi obekuzomele lo shintshi usale emndenini, umndeni uqhubeke nempilo wenze ezinye izinto ngalo shintshi loyo? Manithatha nina ngoba phela ngikhumbula nje ngesikhathi umenyezelwa bewungaphezulu ka-200,000 lomnikelo. And kushiwo kuthiwa kusanikelwa imali isangena, and I'm sure le mali mhlampe idlulile ku-500,000. Ubani wazi because bekusaqhubeka kusanikela futhi umngcwabo ungakafiki. Bekusasele 3 days ukuthi kufike ilanga lomngcwabo. Imali already bisicela ku-300,000 and le mali I'm sure njengoba bekusaqhubeka kunikelwa nje lingakafiki ilanga lokufihla. I'm sure le mali idlulile o-500,000 mhlawumbe yacela esigidini. Uma ngabe bekumele kube noshintsho bekumele usalela umndeni, nina abaculi enidecide ukuthi le mali ayingayi emndenini ayiye kubaba uNala, kanti uSicebi okabani bekowenu noma bekowumndeni wakhe kuwukuthi ucula nani. Lento yokuthi nithathele umndeni inqumo ibe wrong kakhulu, ningaphinda niyenze. Ibe umsangano nje obe ukubheda nje engeke nina nivume emndenini yenu. Ngalamazwe asikunyatheli ngenyawo okuhle nikwenzile. Kodwa lento eniyenze nina kuSicebi esosweni lokufihla uSicebi ibe wrong kakhulu emndenini yenu, ngeke izivunyelwe lento eniyenzile. Kusamele niyo-accounta nina emndenini kaSicebi ukuthi ubani umnikazi wesinqumo sokuthi isoso labaculi alingayi emndenini aliye kuNala.
kusafuneka leyo nto ni-accountele ngoba ibe yiphutha nje up until ni-account-e. Amazwi ethu siyowahoxisa uma ngabe into eni-accountayo iyenza ingqondo, kodwa kwamanje isenzo thina esisibonayo esingayenzi sense. Asiyenzi ngempela isenzo sokuthi nina nidecide ukuvula igroup ninikele. Kwaphinde futhi kwayinini enidecidayo ukuthi lo mnikelo wenu awungaye emndenini, awuye kunala. Inina esenazi indleko ezidinga ubabunala okudlula umndeni. Inina esenibona ukuthi ubabunala udinga ukuthi simnikele imali yethu yesoso. Kanti nina beningenzela umndeni kaSicebi. Kanti nina beningathwalisi umndeni kaSicebi umthwalo. Kanti nina beningalekeleli yini umndeni. Yini indaba eyinqumweni zokuthi imali vele inikezwe yonke ubabunala kuvele kwadecide nina kwayinini enimemezela ngoba thina sithathele emazwini esimemezelo. Amazwi esimemezelo awakaze athi singabaculi ngokomyalelo womndeni kaSicebi imali siyinikeza ubabunala. Cha, asishongo njalo isimemezelo. Ukube uKhuzani uThema ememezela wathi sikwenza lokhu ngokomyalelo womndeni, at least ngabe-ke kuyezwakala, ngabe futhi nje kuhle, ngabe nje kuhle konke. Manje indlela uKhuzani ayimemezela ngayo lento azabale nokuthi mawubuka nje lokho okwenzeke lana uyabona ukuthi incane kwayiyona le mali. Hayibo, ubebize emalini kanti ubabunala ngayo yonke lento? Kanti ubabunala ubengaxhasi? The last time we checked thina sizwa kuthiwa ubabunala ubelekelela, exhasa, enikela. Kanti ubebiza imali? Ubongwani pho umuntu owenza umsebenzi wakhe awukhokhelwe? Kulokuthiwa sibonga ubabunala. Nimbongani ubabunala ngoba ukhokhelwe umsebenzi wakhe uwenze wakhokhelwe? Ubongwani ubabunala? Ubongwani? Ubebize emalini kanti le ekuzoze kuthiwe yona le mali engaphezulu ko-300,000 kuthiwe ayanele? Kanti ubebize emalini yena? Hayibo, yazi yabiza bo le funeral. Ubebize emalini? Ngaphela ngesikhathi uKhuzani ememeza nje imali besifika ku-300,000 ethi kusanikelwa. Let's say le mali igcine yu-400,000. Nganeza kwethu nisho ukuthi mncane u-400,000 ngomngcwabo nje wosuku olulodwa kuspendwe 400,000 wabaculi. Kwathiwa leyo mali ncane kubabunala, kanti malini yena abeyibizile ngesifo? Hayi ngeke ngazodlala ngathi. Phela nobuye nikhumbule Khuzani ukuthi sesibadala manje ingqondo zethu ziyasebenza. Sinama questions esizonibuza wona ngezinto enisitshela zona nezinto enizenzayo. Lama actions and things that you guys said, we need answers. We need answers on behalf of Sicebi's family. Sidinga ama-answers on behalf of umndeni kaSicebi ngoba umndeni kaSicebi surely uyawadinga ama-answers ale mali ekuthiwa idlule ngisho ko-300,000 ebinikelwa kuthiwa inikelela uSicebi. Yini indaba leyo mali leyo kungabanga umyalelo womndeni kaSicebi ukuthi iye kubabunala? Yini indaba kudecide nina abaculi? Yini indaba? And ubebize emalini unala ngomngcwabo womuntu oyedwa wosuku olulodwa kaSicebi? Ubebize emalini? Siyafuna ukwazi lokho ukuthi ubebize emalini, imali inkulu kangaka kodwa kuthiwa incane. Ubebize emalini kanti yena? Kanje nibe wrong. Up until isizwe lonke iqiniso lokuthi le mali iyile emndenini, kwaba umndeni oyiphindisela kunina oninikeza umyalo wokuthi nikeni ubabunala. Up until isithole lokho ukuthi kwenzekile, nibhedile. Uma kungenzekanga ngalendlela engisho, nibhedile nje. Uyabo, ayikho lento eniyenzile. Nina nifana nabantu abayidlile le mali ngokuhlanganyela nayo ubabunala. Fana nokuthi le mali nina nidle nonala, beninikelela nina ukuthi iphinde futhi ibuyele kunina through ubabunala. Cha nje ngeke phela singanitsheli uma ngabe nisidakelwa nisikhulumela insambatheka thina. Ngeke nje singanitsheli. Siyabonga.